So ngivele esikolo somntwana ngabe ngisithi sisuke sesigijima ngoba besimphuzile bekule meeting semvela la so ngigcine sengihamba nganatha amanzi ngiyathanda ukwanatha ekuseni seningi ngivuka so yimi lo ngizinathela amanzi ami isikhathi esiningi vele nxa natha amanzi ami ngiyawathi qa ilemon just a little bit ukuthi abe le taste bese ngifaka a pinch of salt especially awekuseni ngoba ekuseni angidli I practice intermittent fasting ngizaze ngiyeke kudla ingxenye ngabo 1 ngisenzela ukuthi lapha ngithola ama electrolytes ngajali ikhanda agcine susizwa angani ubadizi ngoba ungaswela ama electrolytes ikho kukwenza ufile like that ngiyazinathela nje kuhla amanzi ami ngiwathanda ewarm wanathe ngendlela owafuna ngayo kumbe awufaki lutho kumbe yenzani kodwa electrolyte is good zama lokho especially nxa umuntu ofasta nxa senisuka lapho uyangazi uyalazi udaba kodwa ngithengi lapha ngathi yakwazi ukuthi looking at signs and symptoms awe insulin resistance and akhona vele ama significant one ama dark skin patches especially entanyeni ama skin tags ihesuthism omama uthole sesilendevu iadult acne ukuhlala udini ukuhlala uwomile ufuna ukuhlala unatha amanzi kumbuba lo mzimba omkhulu kodwa onzima to lose weight kunengi but into uthi ngikhethe once ke sixoxe ngayo sithi chap masinyane ngayo i-food noises uyakuzwe yini nge-food noises umsindo wokucabanga ngokudla engqondweni yakho awutholi kuphumula ngesikhiwa i-food noises is defined as persistent intrusive thoughts about food even when you're not physically hungry very important that part even when you're not physically hungry meaning awulambanga kodwa undlela ocabanga ngayo ukudla isimanga siqeda ukudla isitshwala sile 15 minutes sidla isitshwala kodwa usucabanga kanti ngingadlani okunye kulani kanti okunye lapha endlini nxa uvakatshela abantu uzuzwe angani subhwakene nje abaledi kanti okunye akula snack inyana yini sibe sihlafuhlafuna uyayazi yini into enjalo mina ngikhuluma ngento engiyaziyo don't even feel embarrassed nxa unjalo it's time to just act on it ukulungise ngangilakho lokho yikho kwesinye isikhathi inotion notice hambe sisithi ngama jeans vele siyizidudla nxa sengukhangelisisa yebo ama jeans yikho bethi jeans only contribute 5 to 10% in some of these things like umzimba omkhulu type 2 diabetes ngangisidla mina amfuna ukuthi ngibe ngumuntu oqamba amanga ngangisidla ngingabe ngangingadli inkalakatha ka1 but I used to eat a lot of times constantly kuqeda ukudliwa ngiyacabanga ngathi wesingathi sengizisebenzela phela mina ngaba ngunurse from saqesa nurse ngile 19 years ngase ngisesikolo se-nursing so you can imagine ngase ngizibambela imali yami ngizahlala ngisidla this and that yabona not realizing ukuthi kuyangilimaza. Okay, ithi ngithi just to clarify, i-food noise ayisikho kuplan ukuthi kuzadliwani. Nxa umuntu oziplanela uthi antambama siyadlani bekusasa ongesabukasa ukuthi ngibese ngile food noise hayi. I-food noise bakithi uyakwazi umehluko uyabusuzizwa ngani and nxa usucabanga ukudla ngikhona yabo ngani awusezwa ukuthi ngani usiba lolaka sufuna ukudla something seyingxenye usephathini ubizwe ephathini nxa bengakaletha ukudla amehla akagijima awukho comfortable ufuna ukudla suzucabanga ukuthi kumbe bazaphuza kumbe ngiyozithengela something kumbe ngabe ngibuye lama biscuits lawana you are traveling akudingi lokuthini kodwa ulomphako nje uhlezi nje ucabanga ngokudla uqeda ukudla isapha yakho usuthi uyazizwa ukuthi usuthi kodwa kulenye into ethi dlana something else mana ngutshethu kukhozwa kuyini ukwenza ukuthi uzama ukuzincedisa ukudla too much simple carbohydrates ama simple carbohydrates izinto ezinjengesitshwala irice noodles pasta isinkwa izinto ezithi uqeda ukuzidla zihleze kukhozele so much sugar crush and ziyenza umzimba urelease a lot of insulin uyabona okwenza ifeeling liyana ibe so strong ukuthi sometimes yazama uzicontrola kodwa uzizithu yehluleka it's because you're fighting a hormone it's not easy so wena ukuthi uzincedise yehlisa ama simple carbohydrates zama ukwa-replace ngama more complex carbohydrates izinto ezinjengabo sweet potato I always talk about the same thing nxa kuyikuthi usendaweni ongathola i-sourdough bread ingcono ngoba i-higher in protein otherwise qinisa ukudla ifiber iprotein le healthy fats zisuthise kakhulu ngokudla lokho mana ngutshela ungaqalisa ukuzifundisa ukudla a lot of protein and healthy fats le fiber indlela osutha ngayo ichiyene it won't allow you it won't
leave you thinking about something sweet to eat. Waka umuntu nxa uqeda ukudla kwesinye isikhathi ufuna enye into sweet. Nxa ungadlanga into sweet ungana usuthanga kudla. It's because all you did was a sugar crush. Udla ama carbohydrates amaningi. So zama ukudla things like that. Another problem ukudla highly processed foods. Ukudla lokhana bakwenze elab bangani bami. It has been made intention. I've told you before ukuthi ukudla lokhana ku designwa ngama food scientists. Ungabona umuntu okuthengisayo kumbe umuntu okusevayo restaurant ucabanga nguye luana nje is the end product. Umuntu odesigne lokho is a uyazi ngomunye umuntu ongumqeqeshi kakhulu ngiyalithanda balalela andi so nguyo idesign le into lena ukuthi it can play with your mind, it releases dopamine. So if you eat more of these processed ultra processed foods, izinto ezisema packaging, ubona amanye ama chips amatshe ufuna ukwazama, ubona enye chocolate ufuna ukuza, uhlezi ugijimisa into lezi ezibucwebucwe ezenziwa elab, they are affecting you, they are affecting your feel good hormone. So every time uhlezi ucabanga lokho ngoba yinto okwenza ufeel good, nxa uhlezi bored ucabanga khona. So you need to be careful. Umzimba lo wadalela ukudla from mother nature. From mother nature, zinyamazana saziphiwa ama plants, we've got all that. Eat from there, start eating more whole food. Another hack engakuncedisa ekukhuphe ku food noises ukupractice time based eating. Esiyithi thina intermittent fasting. Even uza kudla 3 meals because you're on medication kumbe hayi lokhu kukhozela i-cortisol, it's okay. Eat those 3 meals, making sure you're eating the right things. In between zinikeze 4 to 5 hours ungadlanga so that you reset insulin. Ngoba insulin is the one that is causing you to eat like that. Insulin, as long as ikhona, you can't burn fat, you're always burning sugar. But ungafunda ukureseta insulin, uyakwazi ukubhena le fat. Esithi thina metabolic flexibility. Check my next video ngu explain le metabolic flexibility. Now enye into ongayenza ikuzama ukuthola good sleep. Get good sleep and hydrate. Amanzi zinathela amanzi, exercise. Give the body the right tools uzakuncedisa and help yourself from this mental illness yokuhlezi ucabanga ngokudla. So ugcina kuyalapheka, kuyalungiseka. I was there. Wawungeke undithole ngingathwalanga something yokuthi for what? Angikwazi la kaThesu ngambuza ukuthi ngangikuthwalelani. I don't